Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçülері, fermerler, amansızdarбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган козулуу кой. Эки өз козулуу ба? Эки козулуу кой, калганы моундай койлорду көрүп турасыздар, Анда эмесе көрүңүздөр, эттүү, жалтырап турат, бүт баары. Козулар да чоңоюп калган. Буйдурса жакшы. Мынау козулуубу бир, желин чыгып кичине арыгыраак экен, аркаларга салыштырганда. Калганы кысыр, Koz kısır belgisiz. Bardығы bir emeği dostlar. 4 kişi. Бар, Birinci tuğut koydu. Ендері да bir, бары birinci tuğut deydi. Linyası da bir. Уже 4 tişte bular Tural. 4 kişi öttüm koydu. Liniyası da bir. Bir koroğu boş onda. Görünüp durat mı bu? Kuyruk, formalar mı koyulur. Linya 80 deydi bayşelerde. No karaç kara. Şu biri uşular mı? Cindin tazalığı, öngü, görünüp durat. Boylarını kanday deyiz, boylarını? Boylar aşağı 90, pat 90'da. Oldu. Tak 90'dan aşpaydı, 90'dan aşmıydın tepkisi. No 90'dan astı, 90'dan tüyünde koyular eken hem körüp turasızlar. En boyu kişinekey mına ol okşayt, mına ököbü. Kakraz şu ököbü kozulu okşayt, Kozlar, уже sütten bölüngen kozlar. Ettü eken ayabay, jaltırap turan. Emeç, kozlar kaysı mına erkeği eken. Mına erkeği eken. Arkınız erkek, altınız tili erkeği eken, Oldu, kozlar eki öten erkeği eken. Kanday kılavuz bağlarını? Bağlarını kurup $1000. Osanda $6000 bolabı. Opşi, Kozlar menen. Kozlar menen komplekt ушундай сурап атат, Кана көрүңүздөр, өзүңүздөр да койлорду көрүп турасыздар. Биз менен биргеликте Дареги, Бишкек, Манас аэропорту Тача сууда. Ушул койлор бүгүнкү күндө сатыкта байкелер, Кызыккандар болсо байланышасыздар. Олар кысыр окшойт, экөөсү козулуу калган эми под вопрос дейт. Болду. Кичине айдап коюң, Ары бери басса да жакшылап көрүп коюң. Ушул койлор байкелер. Ондай эки кой бар байкелер мына. Жаштары кандай булардын? Biraz can 2 kişi oldu, bunun 4 kişi. Мынабусу жаңы 2 тиш. Мынабусу, Мына 4 тишпи? 4 тиш, 2 тиш болду. Параметрлери кандай бул? Пат 90. 2 тиштик, Аркынкы 20. Бааларын кандай кылабыз? Bağlar 100.000. Айдап кой. Баалар 100.000. 100.000 сомдон экен экөө. Мына кыскараак көрүштөлү бир жерде уруп салбасын азыр, чочуп атат. Живой көрсөлүктөр. Живой келесиздер ошол жерде. Айдап коюңуздар, кирет. Формасы, узундуктары, чоңдуктары бүт жагынан жакшы. Параметр куйруктарын жакшылап көрүңүздөр. Сүрүп кетпесин, айдап коюң. Ta 3-cü partiya 2 tiş 4 tiş 6 tiş, 2 kozulu. Erkek urgaçı kozullar. Ekö öten, Boldu. Kaysı koyulur? Muna arttagı 2 koy okşayt, Boldu. Burası 2 tiş, 4 tiş, 4 tiş, 6 tiş. Kara koyulurçu? Kara koy 6 tiş. Tak. Kalgan ekөөsü kısır, Koçkar cüzdü bular görünüyor. Tuğup kalsa. Esli tuğup kalsa ошондой болот, Tuğup kalsa şedevrinin inesine. Boldu. Borçik деген koçkar жүрүптүр. Ta parametrlerin kандай deyiz? No 88, 87, marka 85, 2 tiş, 83, 84 koy. Ortadog, Boldu. Tak, gördüңүздөр, эң чоң мына 87, 80, 84, ал 85 дейт, 86 дейт, кандай дейт, ушундай да, кыскасы, орто бойлууларда. Өтө гиганттардагы эмес, чакан десеңиздер, ушу 80, 84 бар, калгандары көрүнүп турат, көзүңүздө. 45 миңден дедиңиз бааларын? Наларгы эттенсе чоң койлор болот. Экөөнүн коосу бөлүнгөн уже, Тууганбы біз? Мына көрүнүп турат, мына мындагы эски желини бар экен. Болду. 45 000 сомдон ушулар байкелер, Келип көрө бересиздер.
Так, 4-cü partiya. 2 qo'y. Qo'zitish. Qozitish. Biraz qo'zitganda qo'zitib qo'ydilar. Aha. İnçilep kadar da koydular. Жақында эле тулду, а? Şunda böldüңүz qozusunu. Bo'ldi. Özünde kakraz emesi qo'z suyu falan kendi koydum. Bo'ldi. Tak, parametrleri qanday bo'lib qoladi? Qulog'i, onun qulog'i yaxshi. Uzun. Boydilar şu biyigiroq o'xshaydi, ha? Boylari 82-83 deydi. Bir to'sib qo'ysinchi. So'lib pasaysa Bo'ldi. Yunus'ta başını so'lib qo'ydim. Bağlarin qanday qilamiz unda? Eko'na 75 ming so'ram. Eko'na 75 ming so'm deydi baygilar, ha? Ko'rdingizlar mana. Jash qo'ylar ekan. O'risa qisirda qolgan уже. Уже qisirdayım. Na, şimdiyle göstereyim. Qo'zitish. Bo'ldi. Bo'ldi. Qo'zish ekanini ko'rdim. Qulog'i 20 uverina qara. 20 bedel açık getireyim. Tak, bo'lishini ko'rdingizlar. Eko'ni 75 ming so'm dedi. Qana süylösüp ko'rasizlar, ha? Dacha suv baykilar. Tak, bir monda cho'ng qo'chqor, anan 3 qo'z qo'chqor chiqadi. Cho'ng qo'chqordan boshlayveraylik, ушул шедеврдин тууганчыгы болот, Кемулдун баласы. Борчик кулактары бырышып тоңуп калган. Та параметрлери жашы кандай болуп калат? Азыр çok koşup жашы 2 жаш 4 ай. Болду. 6 işlerini çıkarsa gerek. 6 болуп калды, э? Мына. Куйруктары. Рабочий состояниясы. Söklerim bakın, camın canı oturur. Ооба. Ой. Ой. Анан так, туугандарына. Мындай кылып көрсөтүп коелу. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына. Kaçakan? Метр 99,5 метр барда. Metr pazarı. Эми ар ким ар кандай болуп жатат. Кочкор турушунда турат. Мына көрүп атасыздар, э? Может сиздерге барганда 99, может бир жерде бир чыгып калышы мүмкүн, айтышпайм. Баспаган мı? Vuruşkan кезинде 20. Koydarda жүрдү, koydarda иштеди. Oldu. Так, ana. Kockorun töştörü көрүп турасыздар. Bunu kança koyuyoruz bazen? Kança? 140 ming so'm. Qo'chqor. Şedevr borçiktің bası 140 ming so'm. Parametrelerini uqdыңыздар. Jaşı 2 yaş 4 ay 6 işke sekir otat. En küçlü bu bağı. Benim boyum 185 var. Kolum söktüm de tura betim tatma. Sastırıp koyup ona. Gördüm benim koluma joğun. Sanmıyorum. Lapalar oturgan emes qo'chqorun, көрүп турасыздар. Arqanғы lapalaарын қараңыздар. Üstüne tuyağını daha restorasyon yapış gerek bu paltar kan tuyaklar. Moşti olup kalады. Yok, 2 cuma жүрдü de. Böyle şuradan bozdu. Daha kişini artatıp koş gereken oldu ekan, ha? Özü artap ketedi koygan. Жақсы эле эти бош. Ya bu zapas toprağı da. Boldan da. Bu весовой boşka. Özü kastiyagı жоğun ekan da. Oldu. Sarsılan ağda. Benim kolum sen olman joğun da. 140, ha? 140 ming so'm bo'ldi. Kirgize beremiz. 3 qo'z qo'chqorni ko'rsatamiz. Qo'z qo'chqorlar baştaldı. Birinchi qo'z qo'chqor svetli qo'z qo'chqor ekan, ha? Tak, quloq boshlarini ko'rib o'tasizlar. Erta tug'ilgan qo'z qo'chqor ekan-da. Mana quyruq idealniy zirkalniy quyruq buni. Oppoq buni. Ko'rdingizlar. Qanday deysiz? 6 aylık. Chip basılgan dedingizmi? Ne chip olmadı. Plem kartchkasi bilan be? Plem kartchka hazır kulakka basatman bo'lib qoldi bor. Chip basatda. Chip var da bulamda. Tak, mana dokument menen ekan anda. O'zingizlar ko'rib turasizlar. Mana garbanosy. Ular keyin kvadratniy ekan, mana yerlar jo'n olsa kerak. Jash qo'chqor ekan-da, пока. Ish расположение yaxshi. Svet menen o'ynayman deganlar bo'lsa, qo'chqorga qiziqsangizlar bo'ladi. Liniya qanday? Широкий. Liniya широкий bo'ldi. Широкийning primi ne veriladi? Внук широкого deydi. Mana svetli qo'zg'ochqor. Basin qanday qilamiz? Basin 130 lirayız. 130 ming so'm. Ha, Bo'ldi. Emeschi? Parametrlarichi? Hadi çok istiyoruz.
Güzel koyun. Gördüğünüz üzere. Vallahi. Kulağım da sakın. Kayla kalmasın da ne boy kulağı. Yaxşı. Kulağım ya. Düz makende. Basın bir. Hmm. 9,5-20. Niye de gördün mü konçayı bunlar? Bunu bırakın kayla. Var mı? Kursaqlığa çıxar ekan, ha? Dişini gösterdim. Dişini görüңüzдөр, dişi. Oldu. Tumşuğu koyuyordu. Tumşuq. Savazını koyuyordu. Quyruq, öңü, көріп отырсыздар, şu yağına қызықсаңыздар, қана светлый қошқар алып қоямын десеңіздер, мына көріңіздер. Молочный свет көр. Болды, мұны 140 мың сом бірінші қоз қошқар. Так, өкөө бір қошқардан башында жанақы мен? Бірінші шыққан қошқар мен, ә? Болды, біркаларды оқшош болды. Светлый екен бұлдағы. Тетігінде болғызы да бұлдағы светлыйға қошылады, мына беттерін көріп тұрасыздар. Құйрығын көрелік. Bunu уже разрезменен екен. Бұл қанша айлық? Сондай, ә? Декабрда туылған еді. Декабрьский қошқырлар екен. Слишком ерте туылған қоз қошқырлар. Так, бұның параметрлерін да көрсетеміз бе? Широкий, бұл да бұл. Бұның стойкасын қарсың. Қазір тішini көрсеткенде төстерін да көрсетеміз. Tetiği bir 3-2 santimetrege çoğurar ekan, arkınsa. 3-4 santimetrege çoğurar mol. Şunu 40 yılga 82. Kulağını ölçüyoruz. Şunu 40 yılga. Şunu 40 yılga kiçirek görünüyor. Kon kulaklar bir değil ekan. Tetiğin просто широкий, yana uçu kaykalap kulağı suluğur ekan da. Takımda töş çaklarını görüp gösterir. Bunun bahsi kança koyuyoruz? Bahsi 100 bin, arka 130 bin, bu 100 bin oldu. Bir koç koydu. Bunda öyle bundan kursak çaklar bak. İşte, bu oldu, kirgiz yer. Ceteleç. Köşet koyun, basalım. Kara koç koydu eken, he? Kanay deyiz? İyül. 10 aylık ekan da, paşta. Tak. Legenda. Linya legenda deydi. Dişini gösterip koyuş, dişini. Tosып kaldı, kolum. Oldu. Boyları kança mı ne? Kuyruklarını gösterip koyun, parametrini ölçüp gösterle. Böyle uzun. O uzun nasıl? Kara koçkor izleyin degendir bolsa, mana şu kara koçkorda satılgan 90, 89, 88'den 90'ga çeyinki koçkor eken boldu. Bu 19. Bunu kadar uçumda kayrıl turasına gördüm. Bundan 19 eken de. 19 garantide. Tak. Bunun bahasını kança koyuyoruz? Bunun bahasını 50 bin lira. 50 bin sondaki bahası. Kana anda mesela süйлөшүп байланышыңыздар, şu koçkorlar satılат. Koylarda koçkorları, tokularda gösterdik. Darayı Daçasu, Manas, Bişkek.